Khadu complete nok ke UEFA Champion League ban pen khalai ne draw ye kitim nakabenta ke jingil ka jong ke samoy ke bat mai te perlo ha kan ke video ngin saya pet ye ka wei pa ka wei ke UCL draw jong ka wei pa ka wei ka tim katangin ye pet ke Barcelona bat no kan ye kendu bat ke Real Madrid bat no kan ye kendu kum ta ter na ki wei kitim bapher Bat hoj perlok mentangin ya pek shwai ya kilang persya jong ke Slavia Praha. Ke Slavia Praha kan saya kun persya ke Arsenal, Bayern, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahce, Lens bat kum juru ke Sapa. Na kilang ke Bratislava kan saya kun persya ke Inter Milan, PSG, Real Betis, Roma, Shakhtar, Lille, Stuttgart bat Las. Ke Stuttgart kan sikun persya ke Atletico Madrid, Inter Milan, Club Brugge, PSV, Lille, Galatasaray, Viking bat Bratislava. Ke Athens bat kan sikun persya ke Real Madrid, Roma, Galatasaray, Las Como, Shakhtar, Borussia Dortmund, Man City. Syuk nak yang kelas bat kan sikun persya ke Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting, Fenerbahce, Bodo Glimt, Bratislava bat kum juru ke Athens. Kakomo kan sikun persya ke Paris, Barcelona, Manchester United, Real Betis, Leipzig, Feyenoord bat Athens kum juru ke Lens. Ke Lens bat kan sikun persya ke Man City, Liverpool, Sporting, Club Brugge, Bodo Glimt, Leipzig, Como bat Slavia Praha. Viking kan sikun persya ke Bayern, Atletico Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah bat kum juru ke Stuttgart. Ke Sabah kan sikun persya ke Barcelona, Arsenal, Dortmund, Man United, Napoli, Villarreal, Slavia Praha bat ke Viking. Nakalang ke Feyenoord kan sikun persya ke Inter, Barca, Porto, Real Betis, Leipzig, Galatasaray, Como bat Viking. Kalili kan sikun persya ke Bayern, Arsenal, Real Betis, Roma, Galatasaray, Bodo Glimt, Bratislava bat kum juru ke Stuttgart. Syuk nak kalian ke Bodo Glimt kan sikun persya ke Atletico Madrid, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Club Brugge, Lille, Napoli, Las bat kalian. Napoli kan sikun persya Arsenal, Man City, Club Brugge, Porto, Bodo Glimt, Villarreal, Viking bat Sabah. Ke Leipzig bat kan sikun persya ke Man City, Real Madrid, PSV, Man United, Shakhtar, Feyenoord, Lens bat kum juru ke Como. Villarreal kan sikun persya ke PSG, Liverpool, Man United, Borussia Dortmund, Napoli, Fenerbahce, Sabah bat Slavia Praha. Ke UCL draw jong ke Fenerbahce bat kan sikun persya ke Liverpool, Atletico, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia Praha bat kum juru ke Las. Shakhtar kan sikun persya ke Real Madrid, Inter Milan, Sporting, PSV, Fenerbahce, Leipzig, Athens bat Bratislava. Ke Galatasaray kan sikun persya ke Barcelona, Paris, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart bat kum juru ke Athens. Syuk nak kalian ke Borussia Dortmund kan sikun persya ke Inter, Arsenal, Real Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo Glimt, Athens bat ke Sabah. Roma kan sikun persya ke Real Madrid, Paris, Sporting, Man United, Lille, Fenerbahce, Bratislava kum juru ke Athens. Aga Sporting kan sikun persya ke Barcelona, Man City, Man United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, Las bat kum juru ke Lens. Aston Villa pat kan sikun persya ke Paris, Barcelona, Dortmund, Club Brugge, Fenerbahce, Galatasaray, Viking bat Slavia Praha. Ke Porto pat kan sikun persya ke Man City, Liverpool, PSV, Real Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praha bat ke Las. Ke Man United pat kan sikun persya ke Bayern, Atletico Madrid, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, ke Sabah bat ke Como. Club Brugge kan sikun persya ke Liverpool, Inter Milan, Aston Villa, PSV, Bodo Glimt, Napoli, Lens bat ke Stuttgart. Real Betis kan sikun persya ke Arsenal, Bayern, Porto, Dortmund, Feyenoord, Lille, Como bat Bratislava. Ke PSV kan sikun persya ke Atletico Madrid, Real Madrid, Club Brugge, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart bat ke Viking. Bat hoi perlu mentang lepoi pat syak pat won kabadon ya kitim kibas setar lani kitim he. Ke Paris kan sikun persya ke Barcelona, Man City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Bratislava bat kum juru iaka Como.
Bayern Munich kan sai kun persya ik Arsenal, Atletico Madrid, Real Betis, Man United, Bodo Glimt, Lili Slavia Praha bat Viking. Kad ba nakaleng ka Real Madrid pot kan sai kun persya ik Inter Milan, Arsenal, PSG, Roma, Leipzig, Shakhtar Las bat ka Eten. Liverpool kan sai kun persya ik Atletico Madrid, Inter, Porto, Club Brugge, Villarreal, Fenerbahce, Len bat kalas. Shu habangi pai nakaleng ka UCL draw jong ka Inter Milan pot kan sai kun persya ik Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart pat ke Bratislava. Nakaleng ke UCL draw jong ke Man City pat kan sai kun persya ke Paris, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, Athens bat kumjuru iaka Lens. Ke Arsenal kan sai kun persya ke Real Madrid, Bayern, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah bat Slavia Praha. Ke Barcelona pat kan sai kun persya ke Man City, Paris, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como bat ke Sabah. Ke Atletico Madrid kan sai kun persya ke Bayern, Liverpool, Man United, PSV, Fenerbahce, Bodo Glimt, Viking bat kumjuru ya ke Stuttgart. Te perlok kini barok kini kita ki live rutli kita ki UCL draw jong ke wei pakawai ke tim. Ne kita ki liang persya ki baka hapan yekun nak kabenta kan ke Champion League ke batmai jong snem arjar arpnyo. Te perlok ngat ngik pilas ngutu ke wei pakawai ke tim kan yekun hadu pratli ki jingel kai Southli Halying bat Southli pat Shabar jong kayeng. Bat hoi perlok monta kan ke de kita mi ikin point ne ke league table jong kan ke Champion League haswa jong ke kickoff. Na haswa ban sedang no ia ki jingel kai jong ke Champion League. Shu kumban pensukun mau baka tim ke bawan ha kekerdan ke banengkong hadu pra kinrung direct syak round 16. Kad ba ki tim ki bawan ha kekerdan ke bakhandai hadu kekerdan ke ba arusau kin ha banil kai playoff ban yorong round 16. Bat ke tim ke bawan ha kekerdan ke ba arpusan hadu live ru kile syak eliminate no na ke Champion League. Te perlok menta kanam slam shu bangin sayo ban saki daki jingel ka jong ke Champion League pan. Kabadai ke competition kaba itna pha namar haka ki balaban qualify kide tangki tim kiba kham satar kublei shibun wanam klet ban subscribe like but press your bell icon kanang mapinam miss ye ki update mai.